Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sini teman-teman malabiku sila sur malabiku ia engka nama saif wa Allah ta'ala. Rilana dendre mukat dima bicara mapunco purani to syukur lauri sisi arajanna pu Allah ta'ala dan niat to masalawat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak memang puang Allah ta'ala na unrung apa ngolota rituju engkata syukur sebagai atana makotopa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unrung apa ngolo salawata selaku umatna. Riwat tudina pa na malampe bicaraku relana iyai waktu mak barakae mailo ka pangulo perluat dampom megegal lor pedari di maneng nasabak si tonget-tongen na tani apa kasih bangsaku engka paletuk silap payare gadwal lapa warek kada pangajar yolota nasabak makade biasa guruku disingkat dua gare jama-jamang tema karisak nana papole si di urwani pertama ya naritu si di urwani bot timparu mailo mandri bunga-bunga riolo nama tuanna poresa ijama ya tu nulle kapasila suratku makoto pa tomato aku urwani wi puraina boting pura itu narasakan aja nata rasakan ipe emang nasaba botik kis itu nasaba meresalada ipa pole itu jadi aja nata coba cukup mi Rusia dan Ukraina sekarang ini menuju perang dunia ketiga. Nasabak narekomelo ki coba rasakan itu terjadi perang dunia keempat aku bolata. Nasabak makadai biasa yero pakelongi wanita bisa menyembunyikan rasa cintanya tapi tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya. Jadi yero jama-jama pertama maresa ipapole idik lapung orowane mandriki bunga-bunga riolona matuatta. Neto si jama-jama maresa madua ipapole idik lapung urwane yang hari itu nariko engka ki belum bicara palatu silap payare gidua lappa warek kada pangaja riolona tau si tongot-tongan na punai pak disengematan re papaham malamu na iya tau engkai mailo mak bicara. Jadi deto tu nama lampe bicaraku relana iya waktu mak baraka nariko mak bereselek kak mati selesai itu. Sini teman-teman malabiku sila surah malabiku yang kana masih puang Allah ta'ala sit di pandrita tak riasa Jalaluddin Rumi pura na puada makada sila suraku upano pana angka sewa waktu mati polaiki na yamaro anu ke polaiki wati papole atatendrenga rilana aleta angka lalu kita tentuangi makada itu anu angkai mengkaiki anu madece riseseta. Jadi wading ipaham makna ternyata ya rupang Allah ta'ala watuna angka napan nasana asukur kena ancajigan nariasengi rupa tau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim majapur lana aleta dia rupa tau angka potensi na taruh pang Allah ta'ala ya ro potensi tatendre narikuna polewi anu madeci na yamo narikotomponi pakutana makadaga na yaro. Maka dia itu Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 2 innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah na iya ria sengetau matepe nariko engke ritu rampe-rampe ngiasan na puang Allah Ta'ala kejadian tomata malabiko sila surah malabiko ke hadir wajilat qulubuhum tatendre diatinna wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun dan dia nariko engka baca ngengi ayat-ayat na puang Allah Ta'ala sitina jata tambe
pule ditepak na majapu aku mi bapu Allah Ta'ala setinaja engka mapesona. Jadi kira-kira nareko meloki hubungkan idendre iyae wareka dana jauh din rumi si bawa dia ayae waderi paham makadai. Iya potensi angka na pancaji pung Allah Ta'ala na taruh lana aleta ide rupa tawe wat ditatenda nareko na polai anu madece de lai sengadina atita yero ide rupa tawe. Jadi perlu toli angka jaga yero atita angka na tu biasa madari yang kalinga ri elok-elonge maka daga jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati lantera hidup ini. Tema kepentingan angka kitoli jaga yero di hati. Nah sebab makna yero Imam Al-Ghazali. Nah iya atina rupa tawe mapade lo na camingi. Sik di caming dek nangkani pacingi maega rotakna. Tak toki riolone di camingi dena mana setapata irita. Makotonya roka pangi di atina tanah puang Allah Ta'ala dek nangkane pacingi na penuhi segi egana lasaati mu manipule ria sengi anu madecing dek na mungkin tatendre dia ditta. Jadi perlu ki misangi maka dae lasaati ada na biasa mengkewi atita iru patawi maka dia biasa toriolota apa garek lasana ati tandreati, pediati, siriati, nania susati. Setimi wadi yang rena rekwita makku dengar tu susati. Angkat orang tu biasa makada salah itu kapang ustas, makada kagana salah nang kamani koro. Angkat ni tandreati, angkat ni pediati, angkat ni siriati, angkat tu ni susati. Ada pi, makada talupai bi ustas patah hati. Maka dekat tepat sama bawah ni lah sakit pacar purengi. Yena tu pala saat tu di angka mengkewi ati tadi rupa tawe angka namu mana boleh dicek dek namu kita tende dia kita ide rupa tawe. Sini tu mata malabiku sila surah malabiku yang kena masih Allah Ta'ala. Piku ni carata angka pacingi wi ati tak. Napa guruangi rupa tasaupe maka nareko idi meloki pacingi wi ati tak. Angka dua telu tahap perlu diolah. Pertama-tama riasa taubatun nasuha. Tobat tunget-tungengi. Kata at-taubah. Yero akar katana tabaya tubuh. Betul ada makna lisu. Jadi sedia tanu Allah Ta'ala tobat nasiboy tobatun nasuha. Lisu pule pegi dan nemelo pega. Mari sengar seseta makna dia rupa tawe ipancaji kita dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Neke biasa lena atau tungetak karena pengaruh sebagai egana anu malino biasa nih melenceng repeat ranca jingeta nasi bawai tau batun nasuha li sukipe meripit ranca jingeta iya mapacingnya nih napa yola dia sengeta kali betul ada makar ipalisan iya mana sipak maja iya engkau mengkawi atita. Nah inapa nareko mapacin nih tu malangkari tahapan berikutnya riasa tahali ipenoi atita nasibawai sipak madecenge iya nari tu angkata tuli pacing wiro atita ipenoi nasibawai sipak madeceng nasaba angkata tu makada magay dik nalat na bapuri pacing imanan di bawang ngero sage gana sipak majak rilana atita maka sedang melo si penoi atita sipak madeceng Tomala kalebarakar si di HP. Iro si di HP nareko mega virusna. Na inapa isarpis i format. Tadi mani koro virusna. Nekepeko carata angko dipakai iro HP. Nareko de ne patamar itu segi egana aplikasi. Ia engkau digunakan berkomunikasi si bawah tau lainnya. Jadi makor teman-teman malabiku sila surah malabiku yang kana masih Allah Ta'ala. Makoke meneri telah sati mamulang. Tandriati. Mari dengar seseta maka dafuang Allah Ta'ala. Watunna angka makbere. Papenya melori atana dek tuna pada mana. Angka ipalak biri tujuna pangkak kedudukanna. Waramparanna. Pak disengena. Gelorupana. Maka kau pas lagi gana kelebihan-kelebihan. Ia angka mancaji ujar di seseta. Maka angka mungkin ka mancatan dafuang Allah Ta'ala setina aja syukuru.
Nareko naleki pang Allah Ta'ala kelebihan-kelebihan, imang angka ki mak guru sakbara, nareko naleki pang Allah Ta'ala kekurangan-kekurangan. Neke angka tanda pang Allah Ta'ala ya lengi bawa cet de papenya mapuleri pang Allah Ta'ala, ede nauli sukuru na pulai wir ya sengi sifatan riaki. Ibaca di sejarah Fir'aun. Ya Fir'aun ya lengi cet de papenya mapuleri pang Allah Ta'ala, na pulai ini tanreati. Bahkan nasenya lena puang. Angkana yero Fir'aun ipatal ngiritasi maluangi puleri pang Allah Ta'ala. Nabi ko carata engkau pacing wiati tak puleri asengi sifa tanreati pertama-tama dengan taubatun nasuha lisu kiri fitra ingat tak iya mapacing. Nai napa dioleh asengi takhali ipalisa ngisifa tanreati puleri atita nai napa narekku mapacing niritu tomutama rita hapa ria sengi tahali iliseki atit tak nasibawai sifat madecenge ya natu sifat tawadu sifat mapakatuna alewi alaki akale barakar tujuna dia sewe itu nareko engka ase itaneng pina icuku pina ki taro rendu maraja nasaba irisa maka da iye ase cuku ase malisa nenia engka wasele wedik itajeng. Betul ada makna nareko angka ki mancatan nu Allah Ta'ala siti na jama pakatuna alih deki mancitu matuna bahkan engka ki mancitu lebih pada mui engkana risesena Allah Ta'ala makoto parisesena pada tak rupa tahu sini teman-teman malabiku sila surah malabiku ia engkana masai Allah Ta'ala lasati maduah ya naritu agar riasang pedi hati marisengar riseseta makale di rupa tahu riasa ki makhluk sosial biasalah dak ina pulai ya rilalena atu tu ngeta angkana engka biasa tu napas lengeng guruku disengkang makrana nareko melok salama rilalena atu tu ngeta terutama nareko engka ki macarama ajak lalu ki engka macan nilada sahabat ki murima ajak tok ki engka mapailada sahabat ki turia peruang engka lalu kina munriasi tapatirisi munriawa taparumpui taro ada taro gau makan repaku jembata sepi pina malara betan ada makadae yiri di rupa tawi biasa lada kina kan naiye si pak pediatie agati ki pacingnya tinta pertama-tama dengan taubatun nasuha lisu kiripit teranca jingat tak iya mapacingnya Nai napa yola ria sengi tahali ipalesa ngisi pak pediati puleri atita nai napa to mutamari tahapa ria sengi tahali ipenui atita nasi bawai si pak madecenge ya nadu si pak al afu ya rega si pak maraja adam penge nasaba itu dia rupa tahu itu kiri lebo nelino pada kilona aje atau si bawa aje abio sisi leliolo limondri nareku milo mana ngi egois milo imak kesemal liolo digaga milo mondri yuk kekima pada pocongi jadi makro teman-teman lebih sila surah lebih yang kehadir angkat konsep keseimbangan makutor di rupa terlena atau teman tak nulek apa ngesoe sila surat tak angkat asal loridi milo adam loridi neken nigen misengi baja na sangadi nulek apa kejadian kebalikan na ini tasal lori sila surat tak nan nia angkat milawa dampel lori sila surat. Sini teman-teman malabiku sila surah malabiku yang kana masih Allah Ta'ala lasa ati matelu ya nari itu agar yasa siri ati agar yasa siri ati sek di akan nufwang Allah Ta'ala masusanya wahana nari konaita sila surah nak lolo ngepapinyamang bali bolana meli oto alina merung bali bolana meli kipas angin alina macen nih di nak kena menyamang papina di nari konaita sila surah lolo ngepapinyamang letu ka bakur di si dia tanu fong Allah Ta'ala masusanya wana narekoneta sila surna lolo ngapapinyamang pasti angka tiri itu manyamelado papina dina narekoneta sila surna lolo susah muncul istilah SMS aga yasing SMS susah melihat orang senang melihat orang susah angka tu biasa sinetron di Indosiar tukang bubur naik haji Yero Haji Muhyiddin de nak menyamang papina dina rekoneta isula lolo ngapapinyamang agati ki pacing atita
pertama-tama dengan taubatun nasuha lisu keripit ranca jingat tak ima pacinge maduana takhalli ipalesangi sifat siri akip dari atita na ina pato mutama rita paria sengi takhalli ipenoi atita nasibai sifat madecinge ya nartu sifat syukur dan qanaah to syukuru nan dia tu mapasikuah ditujun na papenyaman na puang Allah Ta'ala nasawat dari ko papenyaman lino ilalung di gaga pacapurna ribar imelo ki palisang idak kata rigo ang kata minuwetasi pina inu pina ki madak di gaga pacapurna angka polena malaikat Israel malinya wata sini tomata malabiku sila surah malabiku yang kana masih puang Allah Ta'ala pacapureng ya nari tu la saati ditujun na dia sengi saati di rupa tawe sangat manusiawi nareko rilalena atau tungata na uji ki puang Allah Ta'ala si bawe siage egana ujian pina imatan re onro tak pina imatan re ujian angka na wereki puang Allah Ta'ala biasa di kampus nareko walingi ujian mahasiswa biasa manoko-noko maka we puang manti na mega ada ujian taleka maka kahe biasa ki mahasiswa makanya ro mega metu pina imatan re iero onro tak pina imatan re iero ujian tak makotore di rupa tawe sangat manusiawi biasa nareko noji ki puang Allah Ta'ala miti we matena taruh pedi neke nareko engkau mukit tentu puang Allah Ta'ala engkau puang meraja akama selori atan agati ki pacing akit pertama-tama dengan taubatun nasuha lisuki pemeng ritujun na pitra anca jingat tak iya mapacingen enapa yola sengi takhali ipalesang sifat susah ati puleri atita na inapa tumutama ria sengi tahali ipenoi atita nasi bawa sifat madecenge ya nartu sifat maraja sakbara sini teman-teman malabiku sila surah malabiku i angka nama saifung Allah Ta'ala sebagai kesimpulan nareko denre Imam Al-Ghazali nagambarkan imak kada atita ide rupa tawiri barai camni jadi kira-kira nareko pura denre yola iye sege gana tahapang ipacingi atie taubatun nasuha lisu kiripin teraanca ingat tak iya mapacingi Nena patakhalli ipalesang yang mana sifat-sifat majai poleri atita nena patumutama rita haparia sengi tahalli ipenoi atita nasbe sifat-sifat madecenge jangan ki heran terutama tomato aku yang mana nama kunraye narekomelo ki jokka di botinge totok kiri lona camita umur bisa 60 tahun 70 tahun atau 80 tahun tapi tampak dalam cermin persis seperti gadis 17 tahun kenapa karena cerminnya yang bersih. Sini tu mata malabiku sila surah malabiku yang kana masih Allah Ta'ala maknya rokapa wadinge ialah tan rapa sering ngaranger lena i waktu mak baraka isu pine sambungi nah sebab pura biasa macarama di Makassar waktu ku pura macarama depe pro hamda makasih cara mata ustaz maka daka makasih materina pro aganasen maka karena cinampe mi jadi maknya rokapa wadinge ialah tan rapa sering ngaranger tak dampe kadang-kadang apa salah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.